Salam alejkum, poštovanje ljudi, nadam se da vas pronalazim u dobrom raspoloženju. Evo danas je 12.1.2025. godine, jedan jako dobar početak u samoj drugoj sedmici ove godine. Nalazimo se u Tešnju na berzi sitnih i ukrasnih životinja. Naime, jedna velika organizatora udruženja za uzgoj sitnih životinja, odnosno uzgajivača sitnih životinja iz Tešnja. Radi se o jednoj velikoj organizaciji koja već štaje od petka, a u pitanju je i početak izložbe, sama izložba koja je trajala juče i danas, kao i berza, prodaja tih sitnih životinja, raznih stvari koji se tiču za sami uzgoj, poput hranilica, pojilica i ostalih pomoćnih stvari, kao i same hrane za ishranu tih istih životinja. Potrudit ćemo se da snimimo što više interesantnih detalja danas, što je više moguće iz razloga što je velika gužva. Dosta najbitnije agresivne patrilke, znam kakva je situacija razvoja. Znači, u fazi su nošenja, samo im treba toplotno. Otpile su, znači, sad su stvoje, nema šta. Ne mora to biti, moje malkice kad su zove, one su napolje, one su Ja. samo najlona nekog da nije na problem. To se neće ga odjede. I normalno, kako se zove, normalnu hranu. Sačaj sjemenki. Evo, sam ja uzao. Asa, znači, ti rad 25 godina, tamati, asa, imam ponekog može njima biti pol godine, evo. Tavanča. Vi ste duži život, hvala, ste svi ispoštovali što se ne čekaju. Ništa se ne skira. Tražio sam. Jel došao nija za Borega za prvo znao? Boga mi dobro, ja znam da ima sad ljudi. Sva, vrapšanje ima šta. Evo je bez. Hvala puno da ste bili izdal. Za Bog da postavim. Da tebi bude i da se onuli, eto, da uživaš vidim da si me račija, da si napravio pičice i ono sve. Neka, ajde, uživaj. U početku, probijajući se kroz gužvu ljudi i životinja, konačno sam stigao do štanda svog dogovorenog prodavača. Nakon što sam odabrao nove članove svoje male farme, nastavio sam svoju šetnju berzu. Kod drugog prodavača sam pronašao upravo ono što mi je trebalo, a na preporuku ovog prvog, kvalitetnu mješavinu sjemenki Astra. Cijena za 25 kg je bila sasvim pristojna, pristupačna, s obzirom na njen bogat sastav. Trgovac mi je ljubazno ponudio da mu sačuva kupljenu vreću dok završim sa obilaskom berze. U nastavku također čućete i samog domaćina kako opisuje posebnosti ovog događaja. Poštovanje svima, moje ime je Haris Rahmanović, ja sam predsjednik Tešanskog udruženja. Danas organizujemo 18. međunarodnu i 24. međugradsku izložbu sitnih životinja u Tešnju. Na ovoj izložbi imamo izloženo preko 1400 eksponata, od toga nekih blizu 800 golubova, imamo negdje oko 450 peradi, imamo 50 kunića. Izložba je jako posjećena u zadnja 2 dana, također vani je organizovana i berza, odnosno prodaja sitnih životinja. Tešanj je inače poznat po svojoj izložbi i generalno ova izložba je jedna od posjećenijih što se tiče ovog događaja u BiH. Sam organizator, domaćin, dobro udruženje, ali tako dobro stojeće. Tako je, što se tiče toga, Tešanjsko udruženje je jedno od poznatijih udruženja. Izložili smo do sad na svim izložbama u BiH, a poznati smo i po tome što i van granica BiH učestvujemo po izložbama. Samo prošle godine, što se tiče vanjskih prezentacija izvan granica BiH, što se tiče prošle godine, u toku prošle godine bili smo na izložbi u Bukureštu u Rumuniji, bili smo u 2 njemačka grada, u Leipzigu i Erfurtu, i bili smo u posjeti našem prijateljskom udruženju u Hrvatskoj u gradu Nedelišću.
Inače, imamo jako dobre saradnju sa jednim slovenskim udruženjem iz grada Ormož i iz Nedelišća udruženje. To su dva udruženja otprilike gdje se godišnje obilazimo barem jedan put. Dobro, ja vam se zahvaljujem puno na... Hvala vama, vidimo se. I zaista, na ovoj izložbi životinja svjedočio sam nevjerovatnoj raznolikosti vrsta. Iako sam uspio snimiti samo dio ovog bogatstva, vjerujte, bilo je još mnogo prekrasnih životinja. Ova izložba okupila je brojne ljubitelje životinja kao i njihove ljubimce. Ono što smo uspjeli zabilježiti kamerom samo je djelić bogatstva koje je bilo prisutno. Od zečeva do pjetlova svaka životinja je bila prava zvijezda. Svaki izložbeni kavez bio je popraćen detaljnim ocjenama koje su obuhvatale izgled, higijenu, težinu i mnoge druge kriterije. Stručni suci pažljivo su ocjenjivali svaki detalj, a ja sam tu da vam samo prenesem djelić toga.
Nakon razgledanja velikog broja zaista prelepih životinja došao je trenutak za iznenađenje. I ovog puta, kao i na prethodnim manifestacijama, firma Termodigital će nas očarati jedinstvenim poklonom inovativnim inkubatorom za jaja. Ovaj poseban uređaj omogućit će sretnim dobitnicima da se okušaju u uzgoju vlastitih pilića. Institut Termodigital, sada ćemo poručiti ova inkubatora sretnim dobitnicima. Što se tiče domaćina, hvala vam što ste nas ovako lijepo ugostili, zaista je visoka posjećenost. Sada ćemo prvo izvući ćemo prvo jednog sretnog posjetitelja. Jednog sretnog posjetitelja iz ove kutije će ovaj momak ovdje izvući nekog od sretnih posjetitelja. Dobro to miješaj, šefe. Još miješaj ti to malo bolje. Miješaj. Hajde, da se odvodu. 250. Broj 250, znači hemijskom napisano 250, ako nema nikako to sad broj 250 jedva ćemo drugi broj. Moguće da je neko vani, pravilo je tako da mora biti ovdje prisutna osoba. Znači 250. Ima li neko broj 250? 250, dobro, nema nikog 250. Ok, ajmo dalje. Ajde dalje. Ajde. 435. 435. Presta komada je prva podijeljena, ali onda prisutno ima oko 150 ljudi, zato evo kolega iz strane. Na kraju ste se zavljeno dobio. Evo samo da ide provjera 435 reda i samo malo da nas se predstavi sretni dobitnik, mnogi ga znaju, ali evo za ovdje koji ne znaju. Ja sam Sava Šuškić, predsjednik Udruženja za uzgoj i zaštitu životinja. Zahvaljujem se Termodigitalu koji nas pratuje prve dana naše suradnje na neki način. Mi smo u suradnji počeli. Također zahvaljujem i Udruženja za uzgoj i zaštitu životinja Tešan. Na odlično ide. Gospodin zahvaljujem predsjedniku Dobrovske asocijacije Jedinjavaniću. Još jednom hvala. Čestitam. Živi izabio. Poslije nećeš uzeti kubata. Dobro. Sada ćemo izvući, znači, ovaj inkubator je osvojio Sead, a sada ćemo dodijeliti dva knjiga, znači to su ovi inkubatori. Jedan ide za udruženje, da se udruženje s njim koristi, a drugi ćemo sad izvući, a to će ova naša ovdje fina dama, bosanska Huren, zapratite svi na TikToku, ako nije, da izvuče jedan broj. 146. Nema tog broja, moramo do 110 samo. Znači, što se tiče ovih brojeva za igrače, koji je? 88. 88, nemam pokitu broj. Evo broj 88, sve crno na bijelo.
Čestitam, evo samo da se gospodin predstavi za one koji ne znaju. Prvo ja sam to prije malo. Drugo ja sam živi znam. Hvala, prvo da Znači, tvoj ili slučajno, prije, a ovo je samo za to stihare njemu. To bi bilo to. Ovdje trenutno imate ponučene neke od naših inkubatora. Imate uglavnom pilice od Donadi. Inače cijena 5 kvarata sada specijalno po 3 marke. Znači po 3 marke u pitanju su lekord, analup je redičasti italijan. Po 3 marke to je ljudi džabi. Nakon što smo svi zajedno svjedočili ovom događaju, želio bi se posebno zahvaliti gospodinu Enizu, predstavniku firme Termodigital. Enize, hvala ti što si danas bio moj sagovornik i što si na taj način podržao moj rad na YouTube. U nastavku, Eniz će reći nešto o produktima svoje firme. Pozdrav svima, znači nalazimo se na izložbi rasne i ukrasnih sitnih životinja Tešanj 2025. godina. Ja sam ovdje ispred firme Termodigital d.o.o. Ovdje trenutno prezentujemo inkubatore za proizvodnju pilića, kao i sušenje za sušenje voća, povrća, lijeko, bilja i gljiva. Od danas u našoj firmi možete i kupiti jednodnevne piliće, Australop, Leghorn, New Hampshire i tako dalje. Također možete izvršiti i narudžbu kotnih jaja Leghorn. Ovdje trenutno imamo najtraženije inkubatore King model 110 jaja, to su profesionalni inkubatori koji sve sami automatski rade. Znači sami održavaju temperaturu, sami održavaju tlak. Broj dana inkubacije imaju alarme i skener za plodnost jaja. U biti u ovaj inkubator vi ubacite jaja, zatvorite ga i ništa više ne radite. Za 21 dan imate gotove piliće. A vi već za 21 dan možete objaviti da ćete imati spremne piliće za prodaju i tako dalje. Što se tiče izložbe u Tešnju, izvrsno je dobra posjećenost, dobra je kvaliteta peradi i tako dalje. Prošle godine i ove godine posjećenost je identična. U svakom slučaju mi kao firma se zahvaljujemo udruženju Tešanj na ovako lijepoj i prijatnoj dobrodošlici. I to bilo to sve za danas. Hvala vam na gledanju. Vidimo se svakako u nekom novom videu. Lijep pozdrav.